kuakap aku bagi si paras di bata gam kebebana teman geluhku gam bataingan kuasa metua antara kuidah kade-kadenta ulas siban pagi dia kecewa kaikin bebana kata tenangna ras kita dua nandahi kensa sayangku sayang aku sayang dirimu sayang makaro paling sayang mandaku sayangku sayang aku sayang beretikan sayang makaro paling sayang mandaku. Iya adik karir kedungan suku dari kap dari Kalibubur ikut ras kuak sudah kena tentu kalau kunaman kemarin pepagi pensayona Gundari kita anggor sada pas kekuakap aku bagi si paras di mata gam kebebana teman geluhku gam banaingan kuasa metua antara kuidah kade-kadenta ulas siban pagi dia kecewa kaikin bebana kata tenangna ras kita dua nanahi kensa sayangku sayang aku sayang dirimu sayang makaro paling sayang mandaku sayangku sayang aku sayang beretigan sayang makaro paling sayang mandaku. iya bandel laguna sayang pelaku panas bantu sekali silsabatan iya engkau karir kedungan Kalibubur ikut ras kuak sikap-sikap kam karya anak perlu karo mergana lanagi akarya kurlabu miskap karo sidak kena tentu kelana lagi permendu kunamen pensayon na pepagi Goi tentu aneka aku nasib siap rasketa berdue minate kurusur nade nangi kerinang goman batu kesah kenaringan sataning basaku perbahan jadi nanti ku kena lagi sayang sayang aku nanti lagi kena karensa
Sampai naring cataring basaku Perubahan sadina sayang aku nanti lagi enak kangensa ikatanku syukur sayang aku nanti lagi enak kangensa ikatanku syukur nanti lagi taluman ulangilah sampai hatiku keman baju nanti nanginku kai peninu lagoku tohgan biar aku ala melina tujuan sayang aku nanti lagi enak kangensa ikatanku syukur sayang aku bertiga enak kangensa ikatanku syukur ayah mau dapat lagu lagu saja we belala dengan anak perutela doktrina si tunduk ku ingat kena nangina suari lolo dahin kudahi jalan jumpa kuras kena ku tatap silong de bertiga nang pinangalah daging kue
terkuat Nina pusuh nangin makata Seribu kime gaji sabar du Dena indai kerusur Nina puluku Ucapi perlawas mama karondu Rasa min kita bagi rusur mesaya Melias metamin mama karoe Berbahat kena jantung hatiku Ulanaiku tadi kandungan dari nangis Aku bagi sirukan nakarku sikap-sikap kamu sekalian bro anak bro menteri ikut karena bro sinuburi kerinana iya harlamu karena bermentu tidak kekate lugal karondo terpangkat bela bonde nangis Teku nekal pagi serbu tukurndo mama karoe ingan pengadundu Dulu terberita pada bulan Tapi zaman be macam-macam Terlepet teman terkuat Dena ingat nomor satunya Dena indai terusur Nina ukurku Ucapi perlawas mama karoku Ras pemin kita bagi rusur mesaya Melias metami mama karoe Berbahat kena jantung hatiku Ulanaiku tading kandunan nangis Aku pagi sirukan akanku Melias metami mama karoe Berbahat kena jantung hatiku Ulanaiku tading kandu beretiga Aku pagi sinami baru asakai kamkrina na kami anak menteri rikuk sibuk puri pekrina na ulah kam si taring-taring sida
ku cemburu. Loba lembar perbulan melalangi tugalah tirai. Balatan kok kita kuat ulanai beretikan kita silang. Lagi dicari makane uida kenang ko benengan lawe. Dia keriuli mencari gelaman batu modalin nangin 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 jantung hatiku. Rasken nama kegemaran hatiku. Oh apa di nama tepueda. Oh apa yang penasaran. Putar kiri
Pelawi Perdana. Iras. Kali buka sudah lakukan tiga. Jadi tinggal 2 kali minggu. Ini. Si lelaki. Bos kalau Mas. Buka, tinggal boleh. Kali dia berkala. Hai guys, kami masak di Raja Tengah. Masak nih ini Bang Mas ya. Salah ini loh. Jalan nama nih. Kedua. Pelare Bapak Nade. Oi. Halo kedua. Belum sih dari Bapak. Saya. Membantu. Kunci kereta, coba periksa tenaga jundu, dan tak kali kunci kereta lu, kali boleh saya ungkap dan benar.
sebenarnya ke acara. Babandu sapu-sapu bersih kalau berbeda. Gelas sepukundul ka karena kalimutan sepong-ipong rina. Gelas sebenarnya ke acara. Karena
warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah SWT. Baswari sesendah, baci dengan kita pulung, ibas campur rendah, mendungi kerja adat berberi kami. Macam kami, kalim bubu kami, puang ni puang kami, singalo perkempun, perdini mi. Teman sendaran. Bagi sembuyak kami sepemeren, sepengalon, bagi sepengalon tutur, janah siamati kami mankam anak buru kami, baswari sendah, go jabu kenana, bas tengah-tengah jabundu. Sajanca sendah beri kami pedah man Bandung ibas kejabun anak dua ibas tengah-tengah jabundu jenenari kulube persada-sada lah ukur arih kena janah pe kami melala kalimbu bundu ane bancimin idah nu kami bagenda reh ndahi ngegap bas jabu kena olah minari tersada-sada min kena ndahi kami persadari kena kadang idah kami sedayan cara jadi hati kami min reh kami kucabu kami adab nu kami persadari kena buana bagi peman berberi kami ading go kecabun perubahi lagu ading go ikatakan kita metua artinya metuendang go jabukan bana rekitekan adik kita sekolah belajar lebih maka dat ijazah tapi sendah kam go ikatakan dat ijazah hidup perjabun maka belajar jadi metenget Muhammad enindu krina kami kali bubundu kuakap mulai nikah nari sesa gundari kuakap perlu nanca kamre stuna sepni nakang pas busuku sengendai ergeteken pas aku memang sangat sakit sajanca apakah lah tertunda teku kena hari-hari tapi bagaimana kang petken kena bagi tapi bagaimana perlu dali bagi gelah sehat-sehat beri-beri ateku pe bagaimana sajanca tersinget terselebena ulah sangat perlu nanca reh bagas perpanna ada ngekep kena aku lah pernah terkira ugu apa ku pas jabu kupe kugengken tapi gelah kena tersadari kena teku ku tahankan aku pe sakit tapi nilai tersadari kena gua ningku ada tersadari kena ukur ku pe muli latri dah dume bapa lalit rumah teku magarowa bereku olah naik bagi si kel muli ukurnu muli kamar kalibu
bagai kepe kambang aras gua sangap kam jabukan anak sabar kam ngukur ngengkep anak-anak andung lah bagi bagi ukur tapi bagaimana bahita berajo jorenang yang pagi resna bas kita kuakap bagaimana dengan jago belum ngerana man kena sabnan termenda temanku sentalanan iya karis nambah isa kanda singgo katakan secara lebih Iwan perlebih si katakan bujur mandi bata ibas wari si muhulienda wari salangsai maka nggo terlaksana peradatan beberapa kami anak kami ibas kesempatan enda alu muhuli sekubas pak senda si hamati kami kerina kam kali bubu kami apa pilar ndobah bagepe kerina semboyak senina riku rasa nak beru si kelengi kami perlebih man turang kami ameras silih kami Herman meriah lukur kami basurienda maka bansi nsakam ngor tenah maka nggo bansi laksana kendo perjabun beberapa kami anak kami bas pak senda ngordalan kerina alum huli ay maka ibasade selamat nih kami membantu kai gia situasi si menghadap pentang bunga-bunga geloh arlajar kita rahasia kerina guna si reulina bas wari-wari si rehenda maka ngarap kami rasoto kami mendibata set kam silih kami ras turang kami set kam gue dengan enda beberenda pigi-pigi nare siman pecabun kendupe tegun silolo toto kami sehat menjuah-juah jumpa rezeki kam galahlit usur dalan tapulung pe kampendahi kami bagai pe manjangi kerina beberapa kami jenari manbandu beberapa kami si Yogi rasanak kami si Eli enda pe selamat nih kami basurenda ibas kam gonja bukan bana maka bagi sina siar lebenda pe kami pe pengarapan gelah kam insanggur jabuenda tahdunda bagi terem nareh artina meher gakal perjabundoen aku maka regakan sade sarana si keleng-kelengan kam tutus atendung gelok dahikan dahindu pangan buer dahina sang buer ngerana sebagai pegilir ulih pencarindu harga kendo nande bapandu harga kendo kami kerina malam ate kami maka bagem selamat kam jabukan bana toto kami jumpa anak dilaki anak diberu kam sangap kami bas dahindu lebih baik kam asang orang tua dupe lebih baik bagem ban bas geluhenda lebih asaba parah nande ngope mohuli ulin ka aku sang sedih bage lalu bage asal bage kam tutus kam bas jabundu kami pe kalibu bundu meriah hakap kami sangap kap kami rusur jadi kokap enda saja si bansi pesah kami jadi menbandu kerinana silih kami restoran kami rekut peras keluarga kerinana endam totoras pasu-pasu kami gelah kampe sehat-sehat bage pe beberapa kami rasana kami pe jumpa si muhuli bas geluhna endam kokap tambahan lebih sitik bujur ras mejuah-juah kita ngobrek kena kesempatan pulung kita bah jamburenda guna lakukan kerja peradatan anak kami ras bere-bere kami man uwa ras turangku kami kukatakan selamat uwa anak kami peras bere-bere kami selamat kukatakan membantu aku ngokinan jabukan bana mami lam-lalang ranan aku tutusi incari kelengi ulih incari anakku probahi lagundu Yogi
saranari dua nagena olah kam sembelahan serilah tendu kelengna si raja tengah ras si domlio menggonaku bujur. Sehat kam nakku arah bre-bre kami arubwe arjekin tajenda nariku lebe kampe kempu kelengi lebih dirindu maka banci kelengi indu mami indu rah mama indu bagepe arah mama ka kelengi kempu kami ka mama indu arah bapak indu selebih sade akam tutusi indu encari kelengi indu ulih indu encari olah salah dalan kendu kempu manggo ka ertenah kai pagi pak cidahi indu kami sekarang aku pilih deh beloh gedang ngerana ujurnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala berena dengan kita jenda kesempatan raskan kesehatan darah kita pulang ekap mencakapkan mengerjakan memberi kami si Yogi jadi kami jenda jakin impal kami Hermanda oh enggak ya jadi bagenda impal kami walupe lane kami tum jenda jadi olah tendu morah enda akibat situasi ras kondisi no bagiku adina mulai lebih nari syuh asakundari siangkan ngendap kita tapi ya wakin ban bagenda ngin sakarajang tak bikin dibatu bagilah jadi turang guru pernangin olah tendu monggogo ngor jabu beri kami si Yogi sehat kam bagi impal kami daipe andina lakari bagi tenggunai kurang pesehatna pedas sehat pedas kaya madan sabar mana beri kami pe ya keleng atendu nandendu makana keleng indu ka anak kami si buru pernangin andin kami baskan milala iya buru milalangi baskan buru milalangi dah sungkuni kami mankam anak kami kamu ina ngaku ngina bas kami buru milala bujur andi bagaya jadi bagenda bebre andi engko kam berdabu berarti ngoi tingkah ndu nggo tading kendu masa zaman kanak-kanak makana rajar japa sia ladat ndu sungkuni nande ndu sungkuni bapa ndu wang istuhuna nde kalak jabu ndu man bana jadi andi bagi pelakak andu ku denga dah hinduka kami memandu te toto kami jumpa kam matawari rah bulan simparkar rezeki ndu panjang ka umur ndu sudah singkatan kodai ya lihat dengan senina rah turang ndu gelah jepa pagi buka tersikap na sa siena pagi kerja bagaimana kami menturang kami bujur ya turang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man bare kami selamat kam jabukan bana murah rezeki ndu sehat kam jaga keluarga ndu nggo jaga sada ola pagi bandu bibi ndwe relatina rukur kamu golit teman naka gelarna tukar pikiran jadi banlah sadari hindu ras laki du ya gelar sehat na bibi hindu ras kilandu sada siti aku ngerana man beru kami selamat kam menjabukan bare kami ras agenda kami kali bubu kendu kerina merasa senang asal sambutan du kerina lalit si kurang na KIP ras pewari majile baler stotonta mudah-mudahan bageka pagi rahna bas gelu bare kami bagi pengarang penta kerina
jenda selamat men kami turangku kami ras beru kami jabu kena andu murah rezeki sehat ka ras seh bagi si surah-surah kita. Amin. Pertama-tama lebih bujur si katakan man Tuhan kita kan kerana kita menjuah-juah dengar mengikuti peradatan kampung kami. Jadi kudilo lebih silih kami si tepu mergana ras turang kami berusembiring milala silih turang ay nanggor jabu kempundu. Jadi kata kaingai maka payo kubelaskan man beri kami ay maka retoto kami silih retoto kami turang gelah pertendindo tetap ngarak-ngarak perjabun kempundu kempu kami singgol ben taring kenduenda. Jadi man kam bere-bere kami setipu mergana apa ipe kam larendoba kami memandu tuhu-tuhu endalit usur bas pusuh kami ugam berenda kami returang ugam berenda kami bergaul ras turang kami ras kedua kami jadi rejabu gempoenda adilah kami tuhu-tuhu ingat kami turang kami uga kangai kari bere-bere sintermenda tadingkan turang kami rasilih kami bagain kal rusur yas pesuh kami man kam bere-bere kami apa kan merendoba. Jadi man kam bere-bere kami kam lebih tujukan kami bere-bere mamana persada-sadari dukrina bere-bere dia silih kami ras turang kami lanai ia ras kita kenduari jadi marapan kami man kam bere-bere kami kerina turang kam nari taring ras kakesinaman ajar-ajari bere-bere ndoe ajar-ajari anak ndoe kerina gah tandaina pagi kami kerina kami kalimbubuna bagaimana kami kampe bere-bere kami Herman tak kami kam bere-bere mamana kurang rusul sehat du ay maka kami mamandu retauto ko di bata bere-bere mamana ibas kam pejabukan kempu kami ida jenda nari kupudi sehat menjuah-juah kam rasana kami bere-bere mamana kampe megegeh sehat kam bagaimana kami mamandu. Jadi man kam kempu kami tandendu kami kempu kami bulang do teram kami merak marapar kerina di Kabanjahe di Medan. Jadi ingat du pagi bagaimana kami rejabu kaman berutambar malamai meriah kalukur kami sebab berutambar malamai pe enda pe anak kami kang kempu kami kang enda. Jadi bagaimana kempu setepu mergana adiras berutambar malamai sada kal ngenca pagi saratna ula pagi pesega-segandu iya ngumalam pagi atendu banna asala pesega-segandu iya sinak saja kam sikap kerinatur kena tapi dikatawari kin pekari surjungu tindu rawendu ay kiam nga pagi iya. Jadi ingat ndu katang kowe kusungkun kam adi ngampawi beru peranginangin sada sarat ngasup kam ndelis lar tinali kusungkun kam ndelis lar tinali bagaimana ngadapi beru tambar malam ay para teate krina
Jadi mengutah ndu ngadapi sa kempo. Sungkun ndu pe pesuk kempo bagain. Walau pe bagain dan dulu mah rate-ate iya. Jadi ulah pagi peseg-segandu. Kelengi pagi ya gelah kelengi nakakam. Bagaim ni kami. Jadi bagaim Herman kam kerina bere-bere kami. Bagaim bere-bere mamana. Ngope turang kami leben resilih kami natap dengang pertendina adir sadar hindu malam kal ngatena ngopi ya leben naringkan kita kal ngencarap kena gua makar sadar hindu gua makar banci kena kerjasama kal ngesura-sura turang kami resilih kami begemling kami kata kami entah gedang sagia selamat kam kempu tutus tendur jabu bagian ni kami jenanari kupudi sehat kami Herman rasada kami si berutamar malam aku pe bagian mencap beluh berikan pedah ibas bernyenda abas warienda jadi kata kami enda walau pe pedah